Katukad di Basol. Tinapalabas, nakastrek ni Dingas iti plantasyon ni Astor, ket nakasarita na ni Gladiola, may papan iti panggapdaken ni Ligaya nga aramiden da. Nakasarita namat dagiti trabahador iti plantasyon, ket naamuan na akayatdan ti makarukat, takayarigan da ti balot. Kim manunong da nga rod iti kayat ni Dingas ang mapasamak, ababaen met lang ti tulong da, ket makapanawdan iti plantasyon. Kabayatan na, saan ang nagtungpal ni Jonas iti pamagbagaken Juana ni Dingas. Akalpasan ang maipaagas na daytoy iti ospital, ket umadayon, tapno agbalbaliwen. Ngem na panakit di kinasarita ni Don Juan, tapno tumulong daytoy amang tiliw ken ni Boy. Itagagayem, tenggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Oray ni Astor, binilin na ni Bigman tapno patayan da ni Boy. Ni Astor? Uwan Big Lord. Nalaing ni Boy ti panakilaban. Aklaw nakitaan nga awan kabalakan ko na. Kadyak amuno kasanumya kemagan. Awan at talaga ti Serbio. Big Lord, ang mga no nasaysaya at no kasaritam ni Astor. Kat agtinulong kayo, doon nyo tiramidin nyo. Tapno makamag tayo ni Boy. Ado ti tao ni Astor, Big Lord. Dagiti trabahador na iti plantasyon. Tapno awanan ti parikot. Patiliw ko kadagiti pulis. Ha? Wan, nalakalang nga ipaknida ni Boy. Nasaysayatan no kasta, Big Lord. Ta sigurado nga gibales ni Boy. Ang mga no sikati umuna abalsan na. Kaputa na amuan na akayat mo nga ipapatay. Babarok, sakbay arumwar kayaw, mangan kayo pay. Tanagluto ak iti kanan yaw. Nakababain kada kayo, Tata Makoy. Nagsapa kayo pa yan na nagriing. Wan, tapno ilutuan kayaw iti kanan yaw. Tapno saan kayaw ang mabisinan iti papanan yaw. Agyaman kami, Tata. Ala, ingkay pay mangan, sakbay nga agrubwat kayaw. Mapanak ijay happy house ni Astor. Ibagak ti kinapudno ken kuana. Nga iso ti ama ni Boy. Iti kasta, saan na apatayan? Ken tulungan na kuma. Tapno saan apatayan ni Don Juan? Ha? Ni Astor? Apay ngang basang-basak ka dito, ha? Ha? Lakay aman siya. Sa dino ti ayan da Dingas kan Boy. Di kaglibak kanyak. Ha? Oh. Apay nga inasot mo ti paltog mo. Ha? Di mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Sumbatam ti saludsad ko. Sa dino ti ayan da Boy kan Dingas. Wah! Ah! Ha? Saan nakapinuntirya? No di mo pala ibaga ti ayan da. Tay tamuging mon ti punteryak. Sige! Patayin na no kaya't mo. Sana balay. Talakayak mo tan. Ngam, adapay naskain nga ibagakan ka. Oh. Astor Angel. Pang-aasin. Tasalak ni Bam ni Boy. Manipod iti ima ni Don Juan. Aniya. No saan mo asalak ni Iban ni Boy? Patayan ni Don Juan.
Sigurado, saan kanto na makaturog tong palbiyag mo? Anya ti sasawan. Sa laknibam ni Boy, gaputasi ka ti amana. Aniya. Nangag mo ti imbaga, Astor. Sika ti ama ni Boy. Anak ni Ligaya ni Boy. Ket sika ti amana. Gaputa rin na mas mo ide. Aniya. Niligaya tay balasang ide ari na mas mo. Iti daytoy mutlaang adalan, Astor. Sakbay ang nagkalaysa day di Frances ken Ligaya. Masikugan ni Ligaya. Nagbunga day di panangrames mo idiken kuana. Anya. Iso ang pang-aasem. Sa laknibam ni Boy iti ima ni Don Juan. Takayat nakano nga ipapatay. Kat saan mo kumamit din, agam din, nga ipapatay ti bukod mo nga anak. Maasi ka iti bukod mo nga anak. Saan? Sa anak amamati iti ibagbagam. Bala alaklakayan. Sa anak nga agul-ulbon, Astor. Ni Boy, kat anak yo, kaniligaya. Ay, kasala makarik na iti panagkapsot. Iti panangibagak iti podno ni Astor. Ay, pinanawak itay iti kalsada. Napaulimag itay. Ay, ito gaw kumanpay dito'y paraangan. Aginanak manpay. Ni Astor, sinurot nak dito'y balay ko. Lakay amansyo. Kaya't ko alawlawagam tinasawm itay kanyak. Saan ka di pa'y ang alawag ti imbagak? Aputot mo ni Boy. Akayat mo nga ipapatay? Sa dino itatayan na. Ibagam ko makanyak. Diyak mo, Astor. Gaputa di na kayat nga ipakaam mo ti ayan na. Lakay amansyo. Sino tinakamam? Akayat ni Don Juan na ipapatay ni Boy. Ni Boy mismo. Kalpasan ti panagsarita may. Saanan ang nagpakpakita kanya. Astor, agbigad ni Boy. Pangasing, saan mo abaybayan? Uray day takuma, ti maaramidam, kas ama. Paya di mo imbagay di kanyak. Ti maipapan ni Diday ta palimad. Gaputa saan akayat ni Ligaya.
di nakanukayat ang maamuan ni Boy. At ipuno nga amana. Kat may sagayam adakes a tao. Anya. Day di Frances, titimakder nga amana. Impatag na unay ni Boy. Imbilang na kaspunno nga anak. Astor, jak kumakayat nga ibaga na ito. Ngapot agpigan ni Boy. Ken si kati amana. Masapol nga ibagak. Tabarang mailiklik iti patay. Tabarang masalaknibam ti bukod mo nga anak. Tabarang ibawbawim ti planom ang mangipapatay kinuana. Astor! Maasi ka iti anak mo! Nakayaman siya. Hamom ka de, ti ko na ni Boy kanyak ide. Nga uray saan na anabagunan dagiti puno adadakkel na. Daano ti magipatpatag kinukuhana. Ket may saka adi nakaamat na. Narik na nakano nga impatag mo. Iso nga ituloy mo kumatay ta. Astor, iparignam ita ti pamatag mo kenkwana. No napatagpay laking kaa ni Boy. Ang sardeng kakumaan iti dakes nga aramid mo. Astor, baknang kaan. Ket saan mo nakasapulan ti adu a kwarta? Astor, agbalbaliw kan. Ipagpagapom iti pamilyam. Kastamot din ken ni Boy. Naragragsak ka. No agbalbaliw kan. Astor. Saan data ang mailasin, boy? Gaputan nakakalubong ta. Kan adda barbas ta. Wen, nalaklaka ta ti agdakiwas, no kastoy ti langata. Kasano nga rod itan? Awagak ni Don Juan. Sigurado nga adda ita ijay munisipyo. Sige. Kampay idi, agorderak iti droga. Kabarbarwanagan tay mawag kaniyak. Mr. Franco. Kat kayat na ti agurder iti droga. Dakdakal man na pagkwartaan daytoy nukas kasano. Kat kayat na nga kita kami iti personal. Tadi na kayat apagsaritaan mi iti telepono ti may papan iti droga. Kayat nakanutay nalawag. Ngam saanak amakisinarakan kuana.
Saan ka manal tapno agpakita ken kuana. Mangibaunak laangan kadagiti tao. Ma'am Donna, nabannog akon. Agtugaw tapay lang dito igid. Apa yan nagtugaw ka? Nabannog ak nga rudon. Ay, o sige. Agtugaw tabiit. Ay, sapay kumata masalawtan ni Boy. Kaya't ko lang unay ang makasarita. Sa dino nga tayo ti pakakitaan takin kwa na. Tadi takot pumanag na ditoy. Ay, amaw, Ma'am Donna. Baso mo da ito'y good. Ay, no saan ka kumaamang mangkik? Di saan ko mga imikay kan ni Manong Boy? Mangmangkik kan tumot ngamin. Sonya, mabalin ka di adi na kun awagan iti mangmangkik. Masurunak lang no kasta. Ay, Ola, mapantay iti day abanda. Barang naira na nga agpag na pagnamot daboy. Kat makasarita ta ida. Boy, dado na kan sunya. Isuda da gijay. Kasla da sapsapulan da. Saan mo idang italtalag? Asit gak ida. Danggak noan niya ti pagsarsaritaan da. Anya? Urayin nak ditoy. Sige, mabit lang. anyamot tan, Ma'am Donna. Itay tapay ngagpag na pag na. Mabisina ko na talaga. Ay na, di ka man reklamo, Sonya. Kin mangan tanto inton madamdama ijay coffee shop. Bay! Arson! Agpakita kayo kada kami! Hoy! Agbala ka din! Kita aman, timalyaw dagiti tattao kadata. Anya iti mo, barang mangagdata. Ay, Makita ta kumaidan. Bay! Arson! Agpakita kayo na kada kami! Sonya! Anya ka kadi! Agdal na ka man! Kas kala agbala! Apay. Ha? Apay asap sa pulan da kami. Arson! Di mo pigsaan. Apay akas na tilangan. Arson? Sika kadi at talaga? Wan, siyak. Sa dinot ayan ni Boy, kayat ko ang kasarita. Nagbalbariwan ni Ma'am Donna. Kayat na makasarita ni Manong Boy. Ha? Mapan kayo ijay balay ko ita, Arson. Urayan da kayo ijay. Pangasim, ibagam day takin ni Boy. Intan, Sonya. Wan, ma'am. Arson, sumurot kayo ah. Incoming! Sa anak nga agtalag ka ni Dona, boy. Nga magtalag ka ni Sonya. Isu ama panta. Sumurot ta kada ko ada ijay balay ni Dona. Arson, Kasla napataglao na iti ibaga ni Dona kan ka. awanan ti panagtalag ko kini Donna. Wan, uray siya. Ngampat siya ta ni Sonya. Isu tinang ipulong kanyak idi. Isu ana ispalta ni Joy. Sige, mapantang ron. Sige, agluto ta. Tadito'y kayon amangan. Sige, tulungan ka. Bayan ta daboy kan Dona nga agsarsarita. Wan. Aguray ka, Arson. Apay ka di akas ta tilang ayaw. Adamot tan barbasyaw. Kas kayla ta kasabalin apagilian iti kas talang ayaw. Aramidin mi ti kastoy. Tapno saan kaming agpaggad. Tapno nawaya kami latang agdakiwas. Ah, kasta ka de? Ala, ituloy ta ti agluto. Tani, mariknak mo tan tibisin ko. Uwan nga road. Oray siyak, mabisina ka talagan. Umuna iti amin. Agkidawak iti pamakawan mo, Boy. Gapo iti kinadakis ko kini Joy. Kat no makita ko mamit ni Joy, agparinto mangak iti sangwanan na. Kat agkidawak iti pamakawan.
Donna, Pakawanin na ko, maboy. Idanon mo kini Joy iti panagkidaw ko iti pamakawan. anya ti ko na mga ibagam. Tay inayaban na kami dito'y balay mo. Naamwak kini Bigman as si bibiyag ka. Ha? Kat pinasapol ka kan ko na. Gaputa kayat ka ang makasarita. Nga magyaman na. Tasyak mismo tinakasapol kan ka, boy. Napanak ijay happy house ni Astor Angel. Tabarang makita ka ijay. Ti amom tinakasarita. Kat amom ka di ko na kanya. No makita ka kano, patayan ka. Anya? Kat ikanak itidakkel agatad atangdan ko. Ngam saan ko ang maaramid day na. Diyak kasampulan ti kwarta na. Talaga saan nga agtal na ni Astor Angel. Kaya't nak nga ipapatay. Gaputa amangan kanuno isagmak mo. Amin at tao na apimanaw. Kat impapatay na. Gaputa amangan no isuda ti mangisagmak kan kwa na. Wah, Boy, agan-anad ka. Dubliam ti panaganad mo. Donna, Diyak kaya't amatay ka. Tauray saan na kon nga ayatan. Awan ay yaman na kanyak. Tinapatag. Saan ka amatay? Donna, Pangasim, boy. Agananad ka kuma. No kasapulam titulong ko. Ada akla dito'y. Tulungan ka. Basta ka ba lakit eh. Agbalbaliw ako, boy. Husto ti ko na ni Sonya. Naskan nga garamit ang itinasayaan. Asaan kat akinadakas. Iti kasta. Naan-anay tiragsak iti puso. Donna, Kat sapay kumatag sabat pa iti dalan mi kini Joy. Tapno makapagkidawak iti pamakawan na. Nakasaganak ang mga klon. No anyaman ti dosa na kanyak. Gapo iti kinadakas ko kankwana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.